Uday unong tu Henry ukalalong da ulok. Kahana kadai kabaladon lok bat kadon uway ukun senrang ubadang prasnem. Kabas nyusi kalong ba ulok jong kahana ula ino yaka bat ya ukun. Ulet lok no da kaway kabriu. Kahana kas nyusi ktang namar kampoy perkat ba ulok un ben yaka. Kahana hapdeng ki jingkuslay kam nang tia nang dem kabam kadi kambang banbam namar bakas nyusi palat. Hagaway kasngi, kadba kahana kadang nyai tenti ringkat bat kijing kuslay. Lawan arngut ki nongtu ki baju melin ban ratna pangkat bayo. Kini ki nongtu ki day sipara. Kini ki nongtu ki mare hajaka bayat kahana bat kilayo tu ya ka mobile phone jongka. Kahana kala ong ya kini ki nongtu ap kendiat bat kalaj hajan jongki kala ong simlut kene ka pisa. Kini ginong tu kila kemen bha na mar pisa kila yo shibun. Uwe unong tu ula ong. Lada pisbun katne. Aino sendan ketua ka bek jong pe. Kahana ka aino e ka bek jong ka hakine ginong tu. Kini ginong tu kila marek kam sekmat. Ringkat bat ka kemen. Na mar ba kila yo shibun ka pisa. Uwe unong tu ubade uhenmen. Ula paidin ya kahana. Uting yo ka pentip ya kipulit. Kahana ka klem pentip yan no kayat sapang pedang ka surok ba. Ha kaca ka por lawan ka way ka kali ka bayat stet ba. Kahana ka mut banyat la kayat klem jingting ya ka kali. Uway unong tu ubade uhenmen ulit mare bat ula ay jingirap ya kahana. Unong tu ula may ya kahana bat ula ong. Balay pimat la ni pimyo i baka kali kala janrat ya pi. Kahana kala ong ngalek nang ngam kwa syu ban im. Kahana kalaong, kublay shibun, kalot day uksiar bakadeng haskor, kaaya unong tu bat kalaong, kilet no, ngakwa banyat marway. Uni unong tu, tresim ya kaksiar baay kahana, Henry upara jong upat ula sim ya kaksiar jong kahana bat ulaong, kadai kaksiar kabasisya, ngan rakno manga. Uhenmen ulatan ni upara bat ulaong, Pet kene ka briu ka ailut yang ngikat badan, kam benut ya ka pisa ne ka ksiar, namar ka sngusi palat. Upara ula ong yu henmen, kamat dep satu. Upara ula ong biang, ladangin ne haying jong kene ka briu, ngataray ngin yuk bun syuk ka pisa ka ksiar. Bad ngim dan kam syuk ban letu. Uhenmen usngaw day ya ka jing ong jong upara, bad ula ong, kaday kata. Uhenmen ulay hajan jong kahana ba ula ong. Hei kong, nginum iya pihang ne marway, yok pi syarat biang ya kakali, yang nginit bu ya pi haying. Kini kinong tu, kilit bu ya kahana hadu haying. Tang supoy haying sa jong kahana, unong tu ubadai upara, ula kenrup ya kasendok bu pisa. Kahana kalau ong ya kinong tu, raklot kat badan, bat ya la jong pat ka lej no sya kamra, ka kang no ya ka jingkang. Unong tu ubadai uhenmen, uap ngap su ya kahana, uyok sngaw bakayam. Unong tu ubadai uhenmen, ulapan ni upara ya ka mobile phone jong kahana. Upara ulaong, pimut banle salak ayuba. Uhenmen ulaong, sanya ya nga, ngamle ay. Uhenmen upli ya ka phone jong kahana, uwat yu number phone jong ulok jong ka. Upara ulaong, pimut ban phone ya no. Uhenmen ulaong, ngan phone yu ulok jong kane ka briu. Namar day tang ma ubala ban pentingan ya ka jing snusi jong kane ka briu. Upara ulaong, kamadep satu, balingin kuslay da mangi. Uhenmen usim ya ka dur jong kahana bason lang bat ukhun jong ka. Bat ulaong, pek kene ka dur, pimisin ese ya ki. Upara ula syai uhenmen buun penfun ya ulok jong kahana. Uhenmen ubadai unong tu, ufun ya ulok jong ka. Henry krempat dalap kren, ulok jong kahana uken bakadai maka. Ula timbat ula ong, ngam itsu ya pihana, ngalayok samla saway, ngan numuan syu bat pi, wadjufun ne pentut ya nga, bat ubu no ya kafun. Haka cakapor, ukun jong kahana ulawan bat ula ong, may ngalawan school. Kini kinong tu, baroan ngut si para kila kendet ya ukun jong ka, bat kila ong ya u. Hai ngide ki parlok jong ime jong pi. Ukun jong kahana ula ong, syano imei. Kini kinong tu kila ong, imei jong pi idon sa toilet. Ukun jong kahana ula ong ya kinong tu, balay imei ila di dawai biang na kumno. Kini kinong tu, kila kumbam na.
Upara ula yalam no ya ukun jong kahana syaka merasyat upentiu syaya u. Ka kerteng jong kini kinong tu uhenmen ukerteng uroni upara ukerteng u erek. Uroni upli ya ka jingkang badan kahana. Kahana ka yam susi ka badde ya ki dawai hakti ka mot bande. Kahana kala ong ya uroni saka pidang kuwa ngamdan esyo kilet no wajupen wet yanga. Uroni ula ong ngas ngutu kong bapis ngusi. Kahana kala ong pims ngutu omdan ba iit na sutenat yanga. Uroni ula ong balay kong pikran kumta ukunjong pi uran kami pi ka kemi. Kahana ka yam ktang haba kayo sngaw ba une unong tu ukranya ka kumta. Uroni ula isen bhaya kahana. Uroni ula ya tu ya kahana. Ngabat upara ngia ya long kumne day namar ipa ila ino yangi bat imejong ngiru ila yap katno ngisngaw kenja. Uroni ula ong beng ya kahana kajing yat janti jongi kalong tik kum kajing im jong pi katno ngisyam jing kahana kasngap jar. Uroni ula kran kum urang ba ya kahana bat ula ong pet kong lada pi pidu jing kerman kumne kan jia ayu ya ukun jong pi. Kahana kanyat iki umat ketang jongka kayeng joj kalej bretno iki dawai baka bat hakti. Uroni ubat ya kahana na terpeng bat ula ong. Kine barok kin saja no wat pen kuslai syu yala de. Hadin katu kat nesnem kahana klaya tono bat uroni. Kine ki arngut sipara kimelin syu ban letu. Uroni bat uere kilasmat ban let bela ki pendap ya kayeng kasem bat ban Christian school ya ukun jong kahana. Upara jong uroni uerek usa bat la uhenmen hayeng jong ka kongkensi jong u kahana. Kahana kelaklet sisendon yu ulok ban ningkong namar ula ibenya ka bat ya ukun. Kahana kelakam yu uroni ulok baal namar usumarahok ya ka bat ya ukun. Uroni umjupen sungsi ya kahana namar uroni bat upara ki ya kendu ya kaju kajing ka bakahana kaya kendu ha kajing im jongka. Kahana bat ukun jongka kila im da kajing suk jing kemen nadu ba uroni ula shimti ya kahana ban long kalok jong u. Ladap sutenat sengop halat share bat subscribe ka channel bat se comment.